السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالان كي نجر جرتو بقى جرات النجار ربي سين رتي هاجرات سنين جتشا مسجد خناندورة غارة قبة وجيني جارات الرني عادتني سومنا دبريتشو قال لي وفاة الره نو أسينجه مجلني لانجي رابوك بكتنا دابني أكا براديم نديرك سبب مجلس سنجل مانجي وتيف إسا جل مانجي وهنكني بكخنا دابني تاجرة الحمد لله ربي جزاه خفله في بليان كينيا قرقرون وبتني جرن وإنما نوافقكم أجر تنجنا هلالي تخايو لفتولشو دابتولشو قرقرو قبباسو وانتو خنا في وان كنا فكاتني يو ربي نو لافسيت إنجي قرقرو بتمتي لفجر تسن أما يروح مالك أنكب نوان تيف مخوما قبار خكامي خنا قبتو مخو قرقرون التين دومتو أكادا تبيتن طبعاً دلقان نروح هفتي تاو جرتي خناو نمي ربي وايسني لافس نمي ربي وايسني بيخ أكما خلي يصير ماتني بكتن عنجيسن أما اللي وانا فكن وجين تمرتن خبجاب جرلان إسنغا فنا يتشو بربادت صوبا مجلس مقال عنجي بجتش الراشا خلمني باتي شني فتشين توري باتي شني نيشي توري تنا أكرمت تاو جر بكما التديسة برادي متى نيجو جرا سلاكات يا ربي نوفي دشوفني وانتو تكتا كتا قدامو كبدوغوني أكا خير صلاة نغوني هاتا وغانمني أوف ننكباني واركان كباني وأوفن يرو تنتي كان جباتا هركا وادبو نكنو تجين سسوني نغوتي سببا سنيف دلقا نور رافتي تاو جرتي نمي ربي نسني لافي سخيري تنهر مادا وربي نسني لافي سخيسبو فدا دلقا تنوجين قلمانجيا أكما خليس نوجي ترما تنرلي هرمادا سنين جاتشو فيني تيغارو الباني أولو نفورا نما كنتي هدا فورا نجاجتو جرا أكس يبليان كين ربي نسني حالا في سخيري تنا أبا فري ربي نتميل كيسا اتيني سنامل كيسا هرمادا سنين جنة كما غرطان بنا تاو جرا غرا براد متى بلوكو إني واتا كنفني غبا شوفونا في غبا ننشوفني قرقرو لين بيتمته سنين نجنة قرقرو garuu muka qorqorroon irra dhaamtu hin qabnu lafatana tolchuudhaaf humna hin qabnu mismaaraa waan ittiin bitannu hin qabnu dhugaa rabbi isinii muuf waan rabbi isinii laaffiseen deeggartanii anilleen ummallee chuma waliin jira akkaawuntii horee teenyaa ol isinii baafna waan rabbiin isinii laaffise irra darbitaniif waan saniin dalagaan tun galmanii geessii jechuu barbaadeeti khayrii silaawu nama hundaa miti nama rabbiin laaffisee fiitutti hirmaata warri rabbiin isinii laaffise waan rabbiin isinii laaffiseen bira dhaabbattanii waan kana galmaan akkan wajjiin geessan kabajaaf jaallaan isin gaafanna insha allahu ta'ala wanti nu hafu hulaalee tanatti naquu tolchinee afatatti bituu ispiikarallee sagalee guddiftuu ni beeytan gaa warra lallabaa sanii wal afaan jirra warra lallabu sanii wajjiin wal fuullee jirra maayikiin qabnu waan ta'eef sagalee guddiftuu itti binnee bakka kanarraa bakka sagaleen baaxilaa irraa dhageemtu sagaleen quraanaa akka irraa dhageemtu hagoon waan jiruuf masjidni kun as ijaarame insha allahu ta'ala yoo rabbiin fedhe hawaasa keenya ka sagaleen baaxilaa gurra duuchite hawaasa keenya ka sagaleen baaxilaa gurra duuchite gurra isaanii quraanaan akka qaramu godhuuf insha allahu ta'ala tattaaffii isin wajjin godhaa turtaniin bakka kana keenya eega rabbiitiin ammallee waliin taane waan dandeeysan keessa buufattanii waan kana akka galmaan geessan kabajaaf jaallaan isin gaafanna jaataniin nu heddommaate osoo tana jirru tabiraa laangee nu dhufnaan tana dhiifnee ichi kunne sanillee kar tokko deebifnee haa jiraannu malee ammallee waa hedduun nu hafata waa hedduun nuufi safa insha allahu ta'ala sanis eega rabbiitii kuma wal gargaaraa waliin turretti ammas irra wal gargaarreetuma galmaan geenna yoo wal gargaarre yoo waliin taane yoo waliif taane wali nuti hin goone takkalleen hin jirtu kanaaf gaa rabbumaa kana nu goggodeen madarasaa ijaaruuf ummata waa gaafanna masjida ijaaruuf ummata waa gaafanna markaza ijaaruuf ummata waa gaafanna majlisa ijaaruuf sanuma rabbi baa isin irraa buusu garuu gar tokkoon ummanni islaamaa jaaramee dhabee akka agara dhabee yeroo hunda waan jaarratuuf waa kadhachaa ooluu waan nama rifachiisudha
haa ta'u ammoo warroota biyya garagaraa keessa jiran ka biyya jiran ka ala jiran ka fagoo ka dhihoo ka xiqqaa ka guddaa ka dhiiraa ka dubartii qabaataadha baannamuu gaafa waa hirmaadhaan hirmaachuudhaaf hulaan namoota hedduu banamuu waan nama gammachiisaati namuu xiqqaa guddaanis qabaataadha baanis haa xiqqaattu haa guddattu waan dandeen hirmaateeti sadaqaa jaariyaas keessa kaayyata kun nama gammachiisa kanaaf insha allahu ta'ala eega rabbiiti abdii guddoo isinirraa qabna waa hedduu durii isin wajji galmaan gahaa turtan kanallee isinumaa bakka tanaan gee hanga hafellee insha allah isinumaa fixannee abdii eega rabbiiti isinirraa qabna qorqorroo bitannee lafaa qabna muka qorqorroo irra dhawamtu waa hedduu nama barbaachisa hulaaleen tun irra ni qaalooyte akka durii miti wanni hundi jireenya qaalee jira maallaqa guddaa nama gaafatti hulaan hedduudha hulaa lama fooddaan takka fooddaa sadii fi hulaa lama gurguddoo jira kana qofaa miti lafallee itti ta'uu barbaanna ammas bakka ijoollee madarasaatti ijaarru lafallee qabuu fi barbaanna gaara beeka waa lafallee hin jaamtu ati alaa kullee algaa lafa biraata barbaannu jedhu tanuma cabsitee dhiirti keenya dhiira waa turraa dhiirata gaara mana goote ka jansan raaree jaabee ite warra keenya raaree mana godhuuf naman dhibdu dirree mana godhuuf naman dhibdu gaara kanaan mana godhuuf nama dhiba dhiira waa turraa dhiira tan raaree mana gootee jennu tan dirree mana gootee jennu tan qarree mana gootee jennee nuti imma qarree tana cabsanii gatteeysanii mana godhan rabbi jazaa kafaluuf hawaasa keenyaa fi isaan wanni isaan dandeeyyan tana dalagan isinillee waan dandeeysan dalagaa dubbiin dheeratti afarra ittiin fe'amtu gabaabbatteef galmanan qattu namni rabbiin isinii laafisee ittiin milkaawaa isiniin jee keeysanii buufattanii kana caalaa isinii mun nu feesu kaammoo rabbiin itti cufe iyyaa oolluus iyyaa bulluus wanni soosaan jirtu nama waa dhagehu qalbii waa hubattutti waa himaa jirra galatooma ulfaadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu sheekota gadin kutina asirraan kufina wanti qarreer dachii yoo akkana hidhu baatan gaarri waliin qixxaatula qarree tan akkana hidhaniiti dhagaa cabsanii dhaabni kun jalaan dheerinadha akkana gaajara kennanii gartanii hadaamii ollaa gajimaati nuti kuni ijji teenya imimmaan hin fixanne garabbiiti akka ijji teenya imimmaan fixattu nu wajji carraayitanii imimmaan hawaasa keenyarraa haquun isin qabdi jechuu barbaadeetti hawaasni kun ammallee hirriiba rafaan jiran halkanii guyyaa ispiikara sagalee baaxilaa kan lallabuututti lallabaa jira hirriiba dhaban yoo rabbiin fedhe tokkummaadhaan sossoonee hirmaannee wal hirmaachifne waan kana galmaan geenye sagalee guddiftuu bareedduu quraana asirraa lallabdu binnee masjida kanarraa sagaleen azaana kalimaan shahaadaa dhawwaaquudha qabdi jechuu barbaanneeti insha allahu ta'ala rabbiin fedhe yaada keenya galmaan ni geenna rabbiinis galmaan nu gee maghriibaan nu bira azaanamaa jira kanarra isin irran turru akka wanti insha allah isiniif hin maxxansa sheeris godha wal biraan gee warrummaan jirtan kun guutuun sheer godha barakallahu fiikum nama waa kannatu bira sababaa sheer godhuu keeysaniiti yoo geeyse namni waa kannate rabbiin sawaaba isiniif katabaa beeka saniif sheer godha wal biraan gee isiniin janna masjida kana waliin cufnee hawaasa kana emma waliin irraa haayinuuhi isiniin janna direedhaanis tana fakkaattee aduun dhiitee jirti gaa'e dirreedha waan tana fakkaatte akkami buutan gaashee kota gadoon nama ariite mee kota deema mee olooni gartanii jara kenna sheekonni katti bu'an dhabanii rakkachuu jiranii Kadir Mamar Rabifa jira sheekota Kadir sheekota kaysan gaara baafnee buuta